Haga jing lekai Premier League haprenga Fulham persya eka Tottenham. Haba pai shagare jing lekai ka Fulham gala khorga nam job haden bagalala bat lemsuk eka Tottenham da laila not. But yagi ni gilai gol jenga Fulham layo ben tap ar gol lengba Umunes, but shi gol layo ben tap lengba Lukiks. Haga jing lekai La Liga haprenga Osasuna persya eka Real Madrid. Haga ngi jing lekai ka Real Madrid kala khorga nam job shabar na laying haden bagalala bat lemsuk eka Osasuna da saula ar. But haga ngi jing lekai Vinicius Junior layo ben tap ar gol nagbenta ka Real Madrid kata haga minit ke basau pada haga minit ke ban riu peu sau. Haga jing lekai Bundesliga haprenga Darmstadt persya eka Bayern Munich. Haga ngi jing lekai ka Bayern Munich kala khorga nam job shabar na laying haden magalala ban lemsuk eka Darmstadt hadu san la ar. Badia gini gisan gol jongka Bayern Munich layo ben tap ar gol lengba Musiala but Marshigo layo ben tap lengba Hurricane nabari paduktel. Haga jing lekai FA Cup quarter final haprenga Wolf persya eka Coventry. Haga ngi jing lekai ka Wolf kalamat eka namre haden magala sya penlim hakmat ka Coventry da laila ar. Bari aga gol penjob jongka Coventry layo ben tap haswa ben kod ka jing lekai kata haga minit ka bakhandai peu plus chipeu. Haga wei par ka jing lekai quarter final haprenga Manchester City persya eka Newcastle. Haba pai shagare ka jing lekai ka Manchester City kala khorga nam job haden magalala ben pelim eka Newcastle United da ar. Yagini ge ar gol jongka Manchester City layo ben tap lengba Silva haga minit ka bakhat lai but haga minit ka balai peu wei. Haga jing lekai MLS haprenga DC United persya eka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami. Henry haga nega jing lekai Lionel Messi Khlem lekai. Haba pai shagare jing lekai ka DC United kala yo shwa ban tap eka gol ka baningkong haga nega jing lekai tang haga minit ka bakhat sau lengbau strot. Henry haga minit ka ba ar peu sau ka Inter Miami kala yo ban tap eka gol penia khai lengbau champana. Badharu bukur ka kela step baro artli ki Kenhun ki khai ta marshi gol. Haba pai pat shaga kelamit ka Inter Miami kala sei madat yo rang lekai bukan sai jongka Suarez haga minit ka ban riu peu ar. Badai haga minit ka ban nyau peu ar ka Inter Miami kaliyo ban tap ya gol penia khai lengba Suarez. Bad haga minit ka ba pra peu san Suarez yo biang ban tap ya gol ka ba ar haga ngi jingle kai pat ka deru ka gol ka balai naga benta ka Inter Miami. Badai le bagine ki lai gol ka Inter Miami kala khor ka nam job haga ngi jingle kai da lai la ko wei pat ne haga kerdan ka menengkong haga mi ya khen point.